Jochiw thieth e kaunti ma Isiolo keto koke winjruok ma chungo ng'anyo mosebedo kuom thuolo mar dweche 2. Kane giwuoyo kod jofwambo, jakom riwruogno mar Nurses Joseph Ngwasi kod jagoro mare Martin Muse nolando ni dwaro nitiere ne jochiw thieth duto mondo ochopie kuondegi mag tich tarik 16 dwe ni. Nasno ero nomedo ni gigo duto mane thoro kelo ng'ikruok ne jochiw thieth oselosi kendo nokwayo ng'uono ne jodaka kuom ng'anyo makamano moserocho chenro mag thieth. The nurses are encouraged to return to work. There will be no any form of victimization. As a matter of fact, their salary arrears by hopefully the end of this week will be paid accordingly. And in the next 48 hours, all our hospitals will be fully operated. Secondly, issue of promotion, this one should go to all our staffs. We will do it across the board. It's not only nurses. Kuna vipengele ambazo tumekosa kuelewana, lakini tumeelewana na hivi leo tumeweka sahihi kwa hiyo mkataba, na kuna vitu vingine ambavyo tutaendelea kuzungumzia vile tutaweza kutikimiza pamoja na our employers na executive. Katika employment ni lazima kutaishi kuwa na mashida hapa na pale, na wakati wanakutana na kuzungumza ni rahisi kuliko watu kuenda mgomo, kwa sababu kuna msimamo mkali pande ile, kuna msimamo mkali pande hii, ni wananchi wanaumia dakika ya mwisho. Kwa hivyo tuna wasii wananchi wa Isiolo chini ya masaa 48 wauguzi wataweza kurudi katika